Izvoli, Dejan. Dobar dan svima. Ja ću vrlo kratko zato što je Dragan neko ko se preko 30 godina bavi ovom problematikom, a ja nešto manje od 10 godina i mislim da je jako važno da predstavim i udruženje, ali pre svega da kažem da pružam sa ovog mesta podršku svim koleginicama i kolegama u čitavom regionu koji na pravilan način rade sa decom, rade sa roditeljima i to i u Zagrebu, i u Novom Sadu, i u Nišu, na ovaj način i na svim drugim mestima u svim drugim mestima i svih centara za socijalni rad, ali i svih drugih ustanova iz kojih dolaze. Ovo je naravno podstaknuto jednim žestokim, neravnopravnim napadom na naše koleginice i kolege iz određenih institucija. Ja ću biti vrlo kratak. Udruženje očeva najkraće postojimo nešto više od 8 godina. Prošlo je preko 1500 je bilo intervencija u tom periodu. Postoji jedan tim udruženja gde su pravnica, 2 advokata, psiholog, psihoterapeut, socijalni radnik. Znači, postoji čitav niz koji pruža podršku. Dosta je Melita objasnila način da se naši mobilni telefoni dostupni skoro 24 sata. Napominjem da saradnje sa institucijama tek u poslednje vreme, verovatno od kada sam ja postao socijalni radnik, počinje da se ostvaruje, znači počinje neka saradnja najviše sa Republičkim zavodom za socijalnu zaštitu i pojedincima iz sistema socijalno-pravne zaštite. Ono što smo mi učinili za ovo kratko vreme, kratko, od 8,5 godina, informisanje građana o njihovim pravima i pružali smo im socijalnu, pravnu i psihološku podršku. Za svo ovo vreme uočili smo 3 pojave koje ću sada ukratko predstaviti, a to je da u preko 95% slučajeva oni roditelji koji se javljaju nama su bili izuzetno aktivni u roditeljstvu dok je trajao brak, a kada je krenuo razvod ili razilaženje vanbračne zajednice, došlo je do jednostavno blokade od strane drugog roditelja, od strane partnerke ili partnera, govorim namerno tako jer mi imamo isto i muškarci i žene, u okviru udruženja koji se javljaju i dolazi do toga da jednostavno ne samo što partneri to rade, nego ih podržava sistem. Znači, to uskraćivanje je podržano bukvalno od samog sistema, ovde govorim, napominjem, ne samo od sistema socijalne zaštite, nego i pravne zaštite, odnosno pravosuđa. Kada su u pitanju konfliktni, visoko konfliktni, jednostrano konfliktni razvodi, u preko 96% slučajeva deca pripadaju majkama. To je statistički podatak koji sam u jednom momentu dobio iz institucije koja se zove Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu. I praktično iz ovoga vidimo da je sve zasnovano na predrasudama. Naš princip rada, socijalnog rada, jeste da podržavamo, jačamo, da iskoristimo snage svakog korisnika. Ovo vam sada govorim i kao korisnik, nisam na početku rekao da sam ja i roditelj, otuđeni roditelj, znači ne samo stručni radnik, znači govorimo iz uloge korisnika, ali iz uloge stručnog radnika. Naš princip je da jačamo snage, da iskoristimo te snage svakoga kome je podrška potrebna. A mi ovim načinom u stvari uskraćujemo snagu. Ako jedan roditelj ne učestvuje u odrastanju deteta, a taj roditelj ima tu veliku moć i ogromnu podršku detetu, mi dobijemo oslabljeno dete. I na kraju krajeva rešenje jeste ravnopravno roditeljstvo. Ono o čemu je Melita malo pre pričala, ja ne bih da bi mogao kolega dalje više da ispriča, ali upravo je to suština. Mi u čitavom regionu imamo isti princip, znači zahteva za sprovođenje ravnopravnog roditeljstva. Druga pojava, znate, klasično, dugotrajno parničenje, stalno prijavljivanje, lažno prijavljivanje, smicalice, podmetanja i ostalo.
I naravno što dovodi do toga da dolazi do otuđenja deteta od roditelja, najčešće sa kojim ne živi. Moram da napomenem da postoji otuđenje od roditelja sa kojim živi zato što postoji takva manipulacija. I šta se sve dešava? Sve je to zloupotreba roditeljskog prava. Vrlo je važno da shvatimo zašto sam napisao nerealan odnos prema izvršiocima roditeljskih dužnosti. Roditeljska dužnost je alimentacija, mesečno izdržavanje, s jedne strane, s druge strane priprema deteta za odlazak kod drugog roditelja. Međutim, naš odnos kao stručnih radnika i sistema socijalno-pravne zaštite, ovo ćemo da kaznimo i sankcionišemo na bilo koji način, a ovo nećemo. Nemojte to da radite. Mislim, nemojte kažnjavati. Ne. Svaka zloupotreba je zloupotreba i osnov za preispitivanje roditeljske podobnosti i pokretanje postupka za izmenu vršenja roditeljskog prava. To je moguće rešenje. I kao treću pojavu, napominjem, pravnosnažno oslobođenih u toku tužilačke istrage i oslobođenih u toku opservacije sistema socijalne zaštite za seksualno zlostavljanje dece. Do danas se u udruženje očeva javilo 36 očeva, jedan deda i jedan stric. Postupci su trajali minimum 2 godine, za koje vreme za to vreme deca nisu bila u kontaktu sa tim prijavljenima. Znamo na koji način, posebno mi iz socijalne zaštite, znamo na koji način se ovo proverava. Ne proverava se prijavljeni, nego se proverava dete, dodatna traumatizacija. Dolazimo do jednog strahovitog šoka za dete, traumatične posljedice dugotrajne i dolazi do otuđenja deteta i zato što se i ne viđa, zato što je izdvojeno od tog roditelja, a sve navedeno je zloupotreba roditeljskog prava, nasilje nad detetom. Ako se utvrdi da tako nešto postoji, zna se, onaj koji je izvršio nasilje, moraju mere biti pokrenute, mora biti odstranjeno od žrtve, nije važno ko je u pitanju, nikada nije važno i to je osnov da mi kao stručni radnici ili mi kao roditelji tražimo preispitivanje roditeljske podobnosti i pokretanje postupka za izmenu vršenja roditeljskog prava. Ovde je crvenim navedeno, jako važno, da ne ispadne da smo podržavaoci pedofila. Znači, uvek procesuirati prijave seksualnog zlostavljanja dece. I ovo su neki od predloga usmereni ka rešenjima. Razumite da, u stvari vi jako dobro znate svi, da saradnja među institucijama, posebno u Srbiji, što je nama poznato, je izuzetno loša. Socijalna zaštita sa pravosuđem još nekako, ali je užasno. Mislim, to sve koleginice i kolege potvrđuju, a saradnja sa zdravstvom, sa obrazovanjem, sa drugim ne postoji. Ali shvatite još jednu stvar. Poverenje u institucije sistema je na niskom nivou. Poverenje u udruženja građana je na mnogo višem nivou. Iskoristite to. Koristite nas. Mi smo ti koji možemo da dopremo. Sinoć pre polaska u Sloveniju sam imao razgovor sa čovekom koji je rekao ja ne mogu da razgovaram ne mogu da idem u Centar za socijalni rad, ali daj pomozi mi. Znači, shvatite da smo mi put ka rešenju između ostalog. Uđite u naše cipele i slušajte one koji se ovo sve tiče. Argumentovano se suprotstavite neodgovornim koleginicama i kolegama. To je jedna od osnovnih stvari. Nemojte slušati ono vrana vrani oči ne vadi. Moramo se suprotstaviti tome, isto tako i prema institucijama. A mislim da ne samo mi u sali, nego i svi koji nas prate putem Zooma, su pobornici ove meni omiljene radikalne teorije socijalnog rada, Roberta Mulalija, koja govori o tome da mi smo pokretači promena u sistemu koje treba da bude, da dovede do nekog boljitka svakog čoveka. I završavam sa ovim, mislim da će sada Dragani uskoro da dođe, završavam sa ovim. Ovo je prvi regionalni sastanak koji je održan pre 3 godine, odakle je potekla inicijativa od našeg istoka, da se održi ova međunarodna konferencija i zahvalan sam na svemu tome. I evo, ja s ovim završavam da bi
da bismo čuli stručni deo. Hvala vam. Dragane?